Ovi vegani ponovo nešto smeraju. Zdravo svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Ovaj video bit će samo brza najava u vezi sa predstojećim BGVG festivalom. Ovogodišnji BGVG festival je drugi po redu festival veganske ishrane i načina življenja koji će biti održan 7., 8. i 9. oktobra na trgu Nikole Pašića. U pitanju je događaj koji je u potpunosti posvećen ovakvom načinu življenja i bit će održana serija predavanja i različitih radionica na temu veganstva. U opisu ovog videa možete vidjeti tačan raspored izlaganja i radionica. Ima i mene tu. Ovim putem pozivam sve one koji nisu čuli za veganstvo da dođu i da iz prve ruke saznaju informacije od ljudi koji su već duže vreme u celoj toj priči. Garantujem mnoštvo dobre zabave i puno zanimljivog sadržaja. Dođite da se družimo, upoznamo malo bolje i razgovaramo o svemu što vas zanima na temu veganstva. Obećavam, nijedno pitanje nije suvišno. Ukoliko dolazite, vidimo se tada i ne zaboravite, mir počinje na tanjiru. Ćao!